Soumaïla Boubèye Maïga wabaye minisitiri w'intebe wa Mali wari wafungiwe ibyaha bya ruswa mu mwaka ushize ejo yitabye Imana ku myaka 67. Abamwunganiraga bakomeje kuvuga ko yari umwere. Joseph Borrell, perezida w'ubumwe bw'Uburayi, ejo yategetse ko amahugurwa abasirikare ba Mali bahabwaga ahagarikwa, avuga ko yasubukurwa ari uko leta yemeje ko abahuguwe batazakorana n'abacancuro b'Uburusiya. Muri Centrafrica, perezida Faustin Archange Touadéra ejo yatangije ibiganiro by'ubwiyunge bigamije kugarura amahoro mu gihugu. Cyakora imitwe y'inyeshyamba ntiyabitumiwemo kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibabyitabiriye. Perezida wa Senegal Macky Sall ejo yatangije inama ya 9 mu bijyanye n'amazi ku isi hafi ya Dakar. Ni mu rwego rwo kugaragaza ikibazo cy'ibura ry'amazi gikomeye ku isi, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Naho muri Nigeria, ishuri ryisumbuye ryitwa Kiosk riri Abuja ryatangiye kwita ku banyeshuri baturuka mu miryango ikennye, ribaha amahirwe yo gucengerwa n'ubumenyi, siyanse no kwikoresha ndetse n'imibare ku giciro gito. Hari icyizere ko ubwo bumenyi buzakura ababyeyi babo mu bukene.